Hadin arsnam bakila laj banto examen bani urung kelas, mentagas ni balang ka khasan tarik jamang arjara posa. Ki samla jungka jala kile ko ni ki exam Common University Entrance Test ni ka CUET. Hai ki jakato exam la ni ki center baper ki balapan baik kerpang. Hapo ka jala Meghalaya ka National Testing Agency ni ka NTA kalabu hadu arpandru tuli ki center ban panele ke exam CUET. Bagan tu biakar artali hanu ba shilong santali hajowai berkanai tali hatura. Hanong ba shilong ka singi balang lasaki bagi samla pule ki bagan tub nasor kapsor banano kandong harangkat ka jiwan saranlang ki kimi pa kila pandap matho ke exam kum Haledikin College ha St Anthony's College Women's College Nehu bat ki ki center lasaki ru ba ka wei ki jakato exam hanong ba shilong wala pedeng usla bajur ki samla kilha ban yang lain bana pela ke jong kapali ban pencisai ki kot ki sela Shua bakin rong ki kamera to exam. Kajala kadon hadu kat prahajar saus pa arpu arngut ki samla pule ki belatap kerteng banyak kun ka CUET. Hadu prahajar sans pa lai pesan ngut ki samla la kemilanti bakin yakun ki sentar hasilong sahajar aspa andrup kandai ngut hajawai basan hajar andrup spa kat prangut hatura. Ka NTA kan sapen banai ka result juga CUET arjara posau bat CUET school kat haka laipo tarik jeleu arjara posau. Ya ka exam CUET la penlong haki arteri ki benta kata ka online ban offline mood. Haka bayar ke online mood an penlong, haka arpoi tarik, arpo ar, bar arpo sau tarik jamang. Kat ke exam offline, kelas dang haka katsan tarik, barkan kod haka kat pra tarik jamang arjara posau. Kum merkedau hang ni, baka NTA kan penlong ikan exam upo ke jela Meghalaya, hadin ke jiut jinam na kisamla pule, bagi kan hun baper, kabalapan boru ika sorkar jela, leng ba menteri rang ba ke jela ba untuk ke NTA, baca ke sorkar pedang, bahkan pelaj iki samla pule ke jela, na kajing aku ni ka CUET. Kani kajing kadai namar baga jela ka dantang kawe ke jaka bala itu ban panlong ke exam CUET. Bar kata kadai tang hanong ba shilong ka babu jing ke samla pule ki ban aku ni ke exam. Hari menta ka jela kala dan lai tili ki jaka bala itu ban panlong ke exam ka bagan tu banong ba shilong hajowai berhatura.